Sunluck. Sunluck yora ega wega kenteba briu. Haka jingya kop Karbala abantia slam. But yora sendon ya kanam ke champion haka lantia. Don ga kentien ke baong kat panang rep nang sertep. Nrei ga nega briu bala ka bhano sip ka kemi kala syukit hapla Sunluck tingka tanda ka bastia. Kan nega briu ga dewa Shanghai Kolkata ka kerteng ga Triparna Chakraborty. Kan nega briu kala itu bakala shimmenta ka wei ka Jacob ka ba ai kerteng wake fit sleep internship jong ka season 2. Ki ba yora ya kan nega thong ki di ban tia ba pot hadu kendai kenta man kasngi hadu shispa sngi klembu teng. Kan nega briu kala penon kam hok yala ka sap ka phong. Pat kam syam la penleno haka nega Jacob kala shimmenta but kala pen kelembru ceran hadu saungut ki reurang ba ki baksa ki ba shimmenta lang bat ka. Ta ka bakur kum ba kendai pusan poin na ka shispa. Bat kanega briu kala yathu kalau kala ong bat kala kopru bangat bakadai hok panyo ya kanega thong kala yo ru ha ka por badai haka caka ka badai haba wat punya syapangane ka jing Jacob thia la ong kini kinong penya ya kane ka wake fit sleep internship bakane ka dai ka wei na kilat pan ai ya ki kenja awareness la ne ka kenja penshai pensuthu ya ki priu syapang ka dor pat ka jingdon kam pan thia biangpor ka jing thia biangpor kan yarap yaw priu panyo ya kamet kabakot kabakya kamet jong briu kadon kam kumba khandai kenta na ka arpso kenta panthia kani kajing Jacob kamdei ba ka suprlong sisen lanu henry kayai perlong man kapor pat paro ki briu na kalang caka kila ban syementa hakane kajing Jacob patru panjora ya ka Sunluck tingka.